Narkıdan birinci atı örgün geliyor o şehirde olup. Mına, bugün 600'ge çukul adam oturasılar. Bunun da gün jakşı da, tınçılık bolğanı jakşı da. Bunu 600 adam bu şu o yerde plaşatda Leylin nestegen aylanıp kolaşıp yürgen özü jakşı bu, je. 300'den alıp koyup silajatım dep koyup oturgan jakşı bu. Şunun için tınçılık gerek eken. Biz jön ele şu bizdin sayasatçılardın jertvası bolu öğretikemiz. Oşolardın kurbandığı bolu öğretikemiz. Buna Aksıda kança bala öldü. Aprelde kança bala öldü. Minegi deputatların bir tuğan ölbeyt, toğa oldum. Minegi ministrin akası ölbeyt, minegi ministrin göz. Yeminle karapayım eldi görüş gerek eken de yerde. Anam var, alar var alıp, vaktılı hükmet var, oturup kaç gerek eken. Vaktılı hükmet mes, alar baktılı hükmet hep atalardı. Peşenesine var, oşunca adam ölüp var dağı, birden kiraslarını minip oturup kaldı. Anam daha geçe betin tam da uyalmaya çıkıp alıp, men kızılın uram deyip turataya kanak diye geldi. Gördünüz mü? 10 gramlık stakan var odasında. Şunun için toqçuluk bolsun dep dileyle, molçuluk bolsun dep dileyle. Karısı vardın, ırısı var deyip, şul karlarımız, atalarımız, apalarımız toyubuzdun, törübüzdün görkü olmuşlar. Şu jalpaca şul konsertke gelgen har bir musulman pendesinin Allah dep attağının kadamından gülbüsün deyle. Toylarımızlar, jakşılığınızlar bolsun. Oşo jakşılığınızlarda tegeden tik durup hizmet kılgandı. Allah Taala bizge nasip etsin deyle. Daha bir jolu hoş geldinizler. Tamaşanız bilan tavız gelingizler. Жаңыл Құдайбергенова. Başаламан, başı var, ayağı жоқ бол öyle. Жанагы тупойду чакырчы. Жүрөт го жанагы. Министрдин жээнимен деп. Ошону ким жумуш калган өнөн? Ошо чакыр. Азыр ошону. Макул азыр. Кезден. Азыр адамдар эмне болуп баратабыз? Өзүм коркчу болдум. Кимдер менен иштеп атамай, адамдын өмүрү менен эч коркушпайт экен да. Андан дагы уверен, мен билемин, мен врачмын деп сүйлөгөндө жаным антыгүлдүм ай. Бетинин калыңдыгын көрсөңөр, анан нагылыйын көрсөңөр, ушунчалык африс адамды мен көргөн эмесмин. Саламатсыз, чакырдыңызбы? Чакырдым. Сен бул жерге келип иштегениңе канча болду өзү? Каерге, бергеби? 7-8 ай болуп калды, эмне болду? Айлык келдиби? Мурда эмне жумуш кылчу элең өзү? Я. Мурда эмне кызмат кылчу элең? Айылдабы врач болчумун. Врач белең? Ооба. Айылда 15-20 жыл врач болуп иштедим. Чүт эле главврач болоюн деп анан болбой калгам. Дагы главврачта болоюн деп болбой калдым беле? Ооба, жөн эле бу тайкен министр болуп калып анан мен биякта иштеп турганда шаарга жумушка келип ал дегенинен эле келип калдым, болбосо главврач болот. Мен сага кече айттым, делайте снимок малого таза деп, макулбу? Ооба, өзүңүз айттыңыз, эстесеңиз өзүңүз айттыңыз. Сен эмне кылдың? Не кылдым? Сен неге барып алып санитарканын колунда тазикти сүрөткө тартып жүрөсүң? Ой, өзүңүз айттыңыз го, снимать малого таза дедиңиз, туурабы? Тупой, сен өзү малый... Эмне? Малый таза эмне экенин түшүнөсүңбү? Кантип түшүнбөйм, доктур болуп жүрүп ойлоном. Жанагы кайчы пайчы салган тарелканы айтып атасызбы? Туй! Акбак, артурчу, мындай. Адамдын дене мүчөсүндөгү могул жерди малый таз дейт, эгер билсең. Ошентип эле анан кыргызчалар түшүндүрүп койбойсуз беле? Бизде айылда орусча сүйлөбөйт. Taz de bizde lığısı kişini aydat. Jön ele jaşına kale kırgızçala göçügün tart desen tartam da. Kopru. 4-cü palatada kargan kişi jatat. Ağa 70 жаштагы карган кемпир келсе, аны эмне кылып чыгасың я? Пациентке ошондой мамиле кыл деп сага ким айтты? Ал чал өзү айтты мага, өзү арыстанды. Эмне деп арыстанды? Айланайым балам, жаш кезимдеги жабышкан бала жанымды ачытып бүттү деп айтты. Адамдын жанын аялдан башка ким ачытмак эле? Çıksam kempiri turgan eken, dağ açıtkanı gelgen eken dep, ben kеттеп getirir vurdum. Aldığı ak halatты kantip uyalbay giyip жүрөсүң ya?
Между прочим, uyalganıman aran giyip жүрем. Мына uyalganman. Мұның да женский екен, мына топчысы бұяғында. 7-8 ай болды келгеніме, бір нормальный халат беріп қойбайсыңар. Мен саған айтпадым, бірінші палатаға барып свеча қой деп. Ова, бардым. Анан? Бардым, айланайын құдай. Бардым. Свечаны көтеріп алып, ошол бірінші палатаға бардым. Барсам, действительно свет жоқ екен. Өстері свеча қойып отырып тұр. Бұлардықы бар екен дедім де кетіп қалдым қайры. Ошо палатада жатқан больнойлордон сұрасаң, бардым, көрді мені. Ақмақ, мен саға больнойдың өзіне свеча қой дедім, өзіне. Ошо ентіп айтпайды біліңі. Ошо құшыншасы шүрміне кереуір, азыр деле қоп қоймады. Свечаны қойып тұрғанан жандырып қойын бүгін. Мен сені кече қаяққа жібердім еле? Кече мен сені роддомға барып жардам беріп қойғыла. Біреу толғатып келіптір дедім, тура ма? Мен саға адамша сұрандым. Мен де адамша бардым, заведующий өзі айтып атқан екен. Барып қойайын де уялғанман араң бардым. Ато бізде аял төріп атқанда еркек кішіне үстіне киргізбейді. Сіздің тіліңізді алып барып уялып араң тұрдым мұндай қылып. Сен не үшін барып алып телефоныңан окей Google аялдыған тип түретеді дейсің, я? Анан кимден сұрайын, я? Google'dan başka kim çınını aytat hazır. Hazır çın söylegen, açık söylegen hiç kim yok. Aksakalın da aytpaydı açığın, göksakalın da aytpaydı. Bilse dağı naborotlan aytat gelip. Hazır Google'dan başka hiç kim şengenge bolbaydı. Bilesin be, al gelin senden korkkondan üçtü tuğup jiberttir, üçtü. Uzi'de bir dile görsetken akmak. Sami Kılavundan menden töregen yok da durav. Ne oturuyor? Suyun çakçasını alat. Aşka toygun var, başka toygun yok. Ekinci palatada jana orus sokur çaldım, ne kıldın ya? Ne kılıp mı? Oşayım ne kıldın da batam? Aylanayım. Unçak ne kalsın ya? Vapşa kırgız ölgön turbayı bu. Birinin kılganın biri jaktırbayıyla biri canım çukulap durat turbayı. Al orusçanın özü çakırdı cana göz görmegen sokur bu. Çakırdı, barsam ayttı. Balam beni Svet'e alıp çık dedi. Ben cetelep alıp çıktım. Bizde ek yerde Svet güyüp atadılar. Koridorda anan Lesnisa'da. Ayttım, kaysıl Svet'e desem öz ayttı. Natot Svet dedi. Cetelep kırışağa çıkarıp koydum. Ne, sekirip ettirme. Akmak, gözü görmegenden de kulap ketet de kulap. Atayla bile sekirdi boş gerek öyle. Az olsa etaştan sekirgendi, moğda kılıva çıkmayayım bari. 5. palataдағы жылаңаç kaçıp kettir uktun mu? Soğumaz mı nege? Emnege, senden korkkondan da janalgıçtay bolup ele jandarında tursan. Kaçan kaçıp kettin? Al paraliç emes böyle. Oşonu aytıp atmayın boşonu. Paraliç neme senden korkkondan kaçıp ketip atmayı. Ayıkkan turbayı bende. Tuğanları bir demet iştep gitti. Kardiyologiyada Urus kempirdi kim öldürdü? Antı atma. Benim kişi ötürgüş kılvat aspa. Antı atma. Allah vergen candı, Allah özü aladı. Karaçı, spokojno aytın. Al kempir, Urus kempir be. Al özele öldü beçere. Özülem ne görüp kalat, pırçinası yok. Aylan ayın kuday, barsam kıynalı vatıptır özü. Özü sıradı, balam, benim yaşoğuma kança kaldı dedi. Ben ayttım, 1-2 saat dedim. 2 saatka jetbeyle sırazele öldü. Anam? Anam ne kılmak öyle anan, ölgen kişine. Taşkaga salып alıp o morgka apardım. Bilesizde bizde morgda da o orun yok da gelip. Türtüğü alıp barıp durup anaki morgdun ortasına varganda bir aktı göstek etken koridor var go. O şerge apardım dağı, bunu onda oturmuştu koyup durup, kempirde yaşına kaygırıp oturguzup koydum. Ay emnege oturguzasın ölgen kişini ya. Anan jerge çiştap koyun bu yaylanayın kuday. Ağa tuğanı gelse cep koymay bu hızı çoğalıp. Bunu bile jerge çiştap koydum artık. Oturguztum dağı mınday kılıp. Oturguzdurup koluna mınday bıçaktı karmatıp koydum. Ay bıçaktı niye karmattın bıçaktı? Tuğanları aytkan da ertemden erterak çıkar berip koygula dep akçasını berip ketken. Bizde öylüktü de satıp alattı. Anan sütmet ekspert gelip ertemden temsile bıçağını izlep yüzü örbesini adatınca dep kempirde oturuzup bıçaktı mınday kılıp karmatıp koydum. Akmak anan?
Anan ertemden erte уборщица келиптир. Gelip anan pol жууп атабы, мынтип жууп атат, система onu бирөө отурат. Мындай кылып жууп келип отурса, бут турат сиздикичилеп. Көтөр бутуңу дейт. Десе түй көтөрмөйт. Көтөрбөйсүңбү деп мындай караса, элестесиз түйгө минтип отурат бычак менен. Бир бакырды дейт, ошо моюнчелектен чыпыр. Акмак. Анан? Анан кар олчу келиптир. Elestesин kar olçu geldi. Gelse morgtun içi açık. Cıncır. Ne böyle olup gitti? Midi parası как раз burçta уборщица жатат, орыс кемпір мындай кылып турат. Şu сайган аткан экен деп ойлогонго bakış. Çurka bar bile bakırıp kuçaktap çıkılgan eken bıçak mını yerine gitti. Ay, karaolçunu kim saydı, kim Oy, saymadı? karaolçunu hiç kim saygan yok. Çurka bar orus kempirdi kuçaktap çıkılganda bıçak girip ketip atpayбы. Oşon için kan jayılıp jatpayбы. Kempirin özüne girgende ança kan akpayt ele de. Ölgön kişiden kan akmak bile. Anan? Anan ne oldu? Es alım almaydı çıkışını. Anan sütmedi ekspert gelittir. Gelse morg açık. Çıran açıda jatat, giyim çelide jatat. Minti park karaseli karolçu jatat, уборщица jatat. Bir bakırdı deyt. Al özelen burada cüre olup жүрген деп atacak mı? Akmak, glavraştı kim çakırdı glavraştı? Glavraş desmi çakırgan yok. Glavraş beçara özü oşa tekşerip gelip kalgan ko deyim. Glavraş özü kim ekenini bilesin biz? Bilen misin glavraş mı? Oşa bizdin glavraş menin güyöm bolbatpay bu menin güyöm. Soğuk mu? Ha sana bizdin glavraş sistin kuyuyormuş bu. Bilbep nazırı kuvatam. Artık hayırlı olsun. Oğuzga taş. Al terüle. Ya. Jindikana kalıp ketти. Oşa skor alıp ketti de aytıştı da. Жақсы olgan turbayбы? Сагам неге жакшы болот? Maga minege жақсы olmalı, saga жақсы болады. Магам неге жакшы болот? Güyösü ölüp kalgan degenden göre jindikanada jatat degen жақсы. Акмак. Şunçalık eме. Sen özü ant berдиң беле ya? Kimge? Men ant bermek tügül, vapşe hiç kimge abişet et görgen kişi emesmi. Sen ant bergende beni, bayağı 2013 yılkı topalonda Atabeyit'te ant bergenderge okşoşturup atasın. Aların arasında men yok bolçumum. Alar başkalar alar. Alardın carımısı kaçıp jüre, carımısı türmöge girdi. Kuday buyursa jakında carımısı da giret de atacak. Sen ушунчалык тупойсуң, бу же афристсиңби же наглыйсыңбы билбейм. Мен сага айтып жатам, Гиппократтын антын бердиң беле, Гиппократтын. Men Gepokrat'ını da bilmeyim, demokratını da bilmeyim men tanrım. Ben vapşe sayasat boyunca düşünügüm yok men. Akmak, sen bilesin mi? 6 kişinin nuvalına kalmatasın, 6 kişinin. Vaçe. 6 kişinin. 6 kişi. 6 kişinin nuvalı uktatpayt seni. 6 kişi, 86 kişi emes'te. 86 kişinin ölümüne sebepkar bolgan afristlerdele cüret kazdır jatırap jayına böyle. Oşo, afristlerde oşo 86 kişinin arbağı bir gün alardı urat. Urbayt, ursa emgiçe urbayt bile ya. Ursa oşolar oşonço bayıydı ya. Urbayt. Alardık emes samolyot menen gel süs gönderdik urbaya tatanan. Jönari verip çırkap gönderdik urmak bile. Urbayt al arba kurat degen kalp eken alar. Arba kurat degenden göre svet menen oynova tez urat dep aytsaң çıldıkacak mı? Sen мындай адамсың өзү. Мындай канцада бирдеме ойлоносуңбу мындай? Мындай бирдемени ойлонуп атасыңбы мындай? Адам катары мындай. Ойлонуп атам, мен деле адаммын, мен деле жөнө турган жокмун. Ойлонуп атам мен дагы. Эмнени ойлонуп атасың? Ойлонуп атам, айтып атпайсызбы? Күйөөм ооруп атат деп атасыз. Мен де ойлонуп атам. Өзү главврач болсо, кадыр-барктуу киши болсо, уй сойгонубуз уят го дейм, жылкы эле соебуз го. Ты достал уже, ненормальный уже. Abdullah Imanqulov, Жаңыл Құдайбергенова қалшалармен.
Abdulda İmankulov Respublikasının emgek singirgen artisti kutuktap koysanızlar orada kayıpsızda. Abduldaki emgek singirgen nam algandan beri eldir suyunu atır, jakşı oldur nam alıp kalıp dep. Sizler suyungönüzдөр menен men korkup atam şu nam algandan beri. Sebebi bizdin çoңdor öleyün degende je ölgöndöйүн berçelen namdı. Uşul nam algandan beri gündö tünü 2 mal girip tınşap çıgam demelip atabı je toktap kaldı o da o şerde. Şunday agaylar os menen. Şunday agaylar menen sahnalaş bolup kalanыбызга şükür kiçinem de görçelem bulardı. Daha gana жүрүшөт. Bular meni kemlağım teňele kemlağım naşım berip atady bu yıl. Ömürler uzun bolsun. Tamaşalaş bolası yapam dedi. Tamaşa bak. Bular o. Bular da 4 kampedin başını yemeğe gitmek bular. Çocuklar.